one thing about Christianity, any problem. Eh, different na. Obi awu mi so on me di na ye o den ye. See Yesu abakọ, but osuma na bofo. Se wo ye difo a, wo ni nyame abofo na ye djuma. Nkonko na ti wo no, okonati wo nyame abofo no. Na wo de won samakọ. Na nka difo so de. Won tre on atoye ntemi ntomman ansa na wakasa mi hu ye. Because say they be done about minus ya. Munga nyame di message ni mo what the ba abontini ye difo. This colored parliament we. Say nyame abofo anfa fi. Na say MPB and minister utie me. Mama umpa ebo andosho. Na wama na ye ntientie wo nyame fi. The by election back 7 or this parliament we are down. Mama Lordina Mahama. Wow be yen first lady Mama Lordina Mahama. Me pamucho. Mini makunya mefa so amenya maame ne nakasa. So ba pinia oda on mine na no. Nia me bofu peni ada ne di a kire me maame ahobrase mu. Bofu peni se me fan tu onim se. Bon humboden se afibia so a bombody organize the party kakra. Pacho invite Injanka. One wonder ayare form says ade okwan ho. Ene ekunafo. Mame to party kakra ma say eye party keke na abetu ama waka kire so nko to dwenu mu a wo mon kai o man Ghana wo mpaibu. Mame odi na wadaro ma afibie dua sa akwanchire we afibie dua ye mame. Abusia si say dia na wani fia say trending news and spiritual programs and ya deba ebesomo na ya ba prophet Adonai enchen ya ne no ba betwetwe nkomo afa ensem ne nyema ekosusun fam ne hunam fam awo ya man Ghana mu na ya beko ne akwa prophet Adonai akwaba. Prophet Papa ma akwaba yeja. Mo ye de nyame adom prophet yo yeda nyame ase. na wonso Obade Yankopon adom. yeah and then nyame ase. All right, prophet we there ensem bi aba beto mountain so na no na Captain Smart of Onua TV interview with osomafo ya odi for baako a ono so ewo Cape Coast na ne nsem a papa edi tu dwane se ono de odifo bia ni ho a wo Ghana ha uba Ghana ha paase ya kase difo a odifo bia ni Ghana na wono mom na oye nipa a Onyankopon asoma no afi nso no se obi kase oye difo a na familiar spirit bi na abora no ema oye ensenkyereni ensem sei na osomafo ya ede tu dwa prophet wadwen kyere ewo ho enizen yo bichia ahwefo mo hwe ensambre. Me mpa ebo ni so Obade Yankopon ye obi bia akoma so bisade ma no. Me hye ni din nyam. Odifo no kasa sa. Me ngindi so ye difo. So difo a on kasa sa. Because nyame offer Moses no, nyame no offer David. okay David ni nyame offer no nsuom. We read the book of Acts, I say na David anko heaven. We read some 110 I say nyame ka kire me nyame se mentra ne nchen. Nti David nyame ka kire David nyame se ontra ne nchen. Nti Bible ne se David anko heaven. Na David ni so no mfi nyame ana. as David no fi nyame pa Who did say David di bi bai sir who nim no one beto no sir who ni da. And one say Bible say David di bi bai obeye Israel so hene one beye Ghana hene sir onye Ghana president pa who gidi say near Bible can dey won aye boom di o Bible from Abraham because John oda yin nsuade mu true revelation obi animo ye generation obi animo okay eye wo ho asem make say wo ho abakwasem ena ye nia ya beto ena ye di ekiri say nyame ni Moses kasai Moses ni nyame hia no odija na odihia sir David ni nyame hia no
I say no jam call issue and who draw. Or mommy got in real from a didibia. The Bible say David me go right to the con. I didn't think no con show no con ya war. The David is no issue my respect. I didn't think Jesus catch in the shame and say, Uncle Wassel, no, you never be no easy came feeling get your tax. Yes, no issue my respect. Okay. One thing about Christianity, any problem, a differ now. Obia who is so only the all the years because no so Shantaria or expect to say we should differ on so many Shantare. So no or corner share them no farm for women or expect to say we should be differ so call share them a men far for women. But Bible say whom ye obia ni chua. Obia so differ be condemn differ beyond question mark now. President Kufuor Kasembi, former President Kufuor Kasembi. Also be we share now dress come a wash suit or tie, but not to bottom. This one was also bana dress was dress come now wash a suit now ba. I say jama papa ye meju maybe. Obia obe condemn differ beyond only a problem. There's no mom crown or the problem, but I don't know come obia we saw ye. And any problem a diffujuma. Abusian for too much GH and now when you go oh hey. Let's say and any day they can out here to media or subscribe to your channel. Now me a bell no so. Said a bear, ya the upload be a 2 more when sa a bit to me aka. Ya ne prophet egusu air to train come or afasun somehow. Ya besa ko papa nchen. Papa say ya cast would deep for cra would deep for one wine. Bible say oduma said the any go ahodro. Sir. Yo I de be I can say a 5-4 ministry near Tini. Evangelist den corner abontin or card in such rasem. The come on we door to door. We such a my dream for whom I am me yesu a evangelist eduma. Ono ko chia krana or the one pastor. That pastor strategy to pastor we are Reverend Ober Revival. Okay. I feel Reverend I revival we win. Se nipa ni na mabrabom nyama nkoyi djuma semi nko onye djuma nye na wa resem ye problem obi open krate to coin onye bi awo ye problem of face spiritual battle bia wakwa ohwanu a eni edifo edjuma wo ye odehunufo until we read 1 Samuel chapter 9 we read from verse 1 going on I say dear ma sure be Israel so hene kane this for onwe tasem no da na di kire no ni papa ne ntwaira lem men kanisa e no ne nakoa ana abawa ne servant o omo hwehwe e no omo bi se nti odehunufo bi eni kroi mu a ye bekwa akobisa na wa hwa manyen se efunu mu ana se ntwia na dwan onam ha na onam ya nti before the ye odehunufo oman na ye wo mu no ye be rough boni be na be oman ne so papa be na be oman ne so e wo se nyankopon abofo da na bi kire nyame difo won go hwe hintasem ye we hintasem na ye wo abekosem okay nti difo no oni de no hwe hintasem ye hinta eni nie wana shuniente okay edifo ne djuma no the difo ye watchman spiritual watchman okay prophet ya henan saying edifo enkom sha omodi tututu ja dudu wona ye ayam hihye ne se obetumi akodi uboni obebi na obetumi akoye ube wade obebi obetumi akope tumi bi dia bepe tumi bi but obekon ye be kire se ye be ya ma obehie se obe wo de bekọ but a tree should so dear no ya de ni nka nkire wo okay ntino se dif oshu wo man ni mu a na sori ma wo bi nti oda according to Revelation chapter number 16 we read from verse 5 oshe na me hu nyame bofo ohwe nsuo oto ndum yi nyame aye we read Revelation chapter number 22
We read the verse number 16 going now. I say yes, you see what shall above was a wonder that young short and short. No one fire yen sem yen pie by yebo. Ye yakuma should be shadi ye bisam on from brain. We read Luke chapter 1, verse 1 going now. I say, Nembra different shade, young was surely feeling Yamebo for Sunny. Bible say actually Paul Nishilash go with Fiase, the Yamebo for baby, if Fiase name Puman, he won't pay. Nti Yesu abakọ but osuma na bofo te wo difo a woni nyame abofo na yi djuma nti wo no bofo ne be fa message asore mba no de wo de afa wo so se enko nyame bofo no ba be fa na de akọ nkonko na ti wo no connect with nyame abofo na wo de won sama akọ what am I saying nti se obi ye difo no hu dase nti no what to obey politicians now won chi won ko Benin won ko Togo won ko India ko gigi to me the be power one casual so ankyere won nti ye be wura fufuo mu difo bia ye wura fufuo ma u bisa ne be hyi won man no okay nti me say de mejai papa de nti no ojai mejai because of nsem keke bia obi abegina obe claim say di ono nko na oye e wo wiase e wo Ghana nti ono famra Nanka before should there. One tron at to yen temin to mine and son of what cast me who ye. Because say they be done a bomb minus ya. Munga yamid the message anymore what the ba a bontini ye D4. Into D4 na sham na beton nanzo. No all boko say a fear ye besimi is we yiri beba. A just a beba. Kakwen ya bedosho. Mpetu wo baba okasa asem ne de tuma yi ewona muntutu wona me nsuo to na efanfama obepe bebi ho ye safe place na wo gina se ebeti ansa na wide okọ okay prophet edifo bokoko okay enye wu na se ne wo mo kan but one thing about nipa wo mu di boni wo shuma so nim se aye edifo no expose wo okay because manu che onyama bi all driver now we say priority we make medalor kwema so hu woni ntema make sure say we fasho wa shi obusu ase obi no akoye na de o de pedi sika o de pedi tumi no wo do be sacrifice atofu bi e be si wo man mu bia wo ni senti say nkola 16 years de car konya accident no mu ye wo mu ne awu ye atofu wo say nkamu pe cambres ni security man kotetewu baby accident ni si yesete cameras wo a nka mo beku nyama mo benwu a wo betiti in the channel wo betiti sense wo mo fa no wo nyama a epete wo no de akoye o made ewiase ne mu yeku ne yemfa ne ni wu do hwehwe ne di no nti wo bo bra eye no peban bo gina wuchi yes abebo bra san. All right, prophet, and some ekwoso man mu ne komsha hodo na no. Amani pa bebre na ekase. Adifo wo man mu no. Oma no ewo bro. Oma no enka asempa. Enti me pese uchichiri mu ma yese enye nkomhye bone nko na wodifo hye. Na mu betimi ahye nkompa. Mpenifo ka asem se dodo ani sanyo so ntakrache. So, if you said a benny collector obi oye okukudam oye peni ana odimu wo man mu bia eni ye wona ho no wo asabi wo ye from member ya wo na medu asabi asem kon wo kwa wo dwen hu ya wo hozrama de bia wa ye busy wo press wo dwen ya obi wo ho adaje dabi post na we di na e wa ba mu obi pe wa ba nti wo ye minister wo ye MP obi ni ye manka next election we win seat no odu be chin afi we ye wurem no me de kokobo bi ba bontin we member video natural this colored parliament we say yami abofo anfafi na se MP bi ana minister wo tie me wa ma mpa e bondosh na wa ma na ye ntintie wo yami fi ye be ba election ba ko 7 or this parliament we that this is your 2 na abesin you aba aka 5 watch out enyan commission bon eye kokobo sana me bofu peni ada na dia kire mi ti me ka tu fo me mu a me to me nya MPC ni a se me ka wa bo ano
And then what process I made a parliament and me konya fro one ko gina say MPs ni nie hia na mso nie nyame ya kire me nti mesra mo ye mpanifo a mo hye mbra mo man mo ma mo pai bondo so mo ma mo nan ye ntinti a wonya me fie akonya no besi de nya nti o de be fam from me ndo ba de yankopon adoma nimdie ni abefo adoso we ya ne ye de fa so bokoko. Okay. Tete bi fo mba ya bibi ni a wo kan ya wo mo tren na nipa ndo so tu ka bibi kitu ebi na etumi ko ekiri. Okay, prophet. Said na wo kan say afi mu no. By election be 7 and ebe koso. Already 2 exceeded that. Nti aka 5. Na say won komhye mu no ana wo kase mu no. Na say owuo bi edi animu ye dai eba. Prophet moa bɛn na wo de bɛboa ana soano bɛn ɛna MPs no nso betimi di ayɛ de abɔ ɔmo ho ban a atorankyem bi ma meto wo mo meyensa nkɔyɛ by election ni nia yɛ nyame mpaebɔ asɔre a wokɔ no bɛbɛn odifo ne ne nam nipa bi a wobɔbra akɔ bia no pedifo wɔ brabom na pɛ ban bo ekiri kwan. Yes, professor wonni odifo wɔ abrabom a ɛnyɛ wo ho. Check the Bible for Genesis to Revelation. Obi oye ni particular bi na one prophet. Okay. Obi a wedi ye so obobra a okọ ne nimia on kan secret njira wo. Obeka che say ye dwumaden. Ba sika wenwie mfifi. Abrabo wenjina na obebobra beti afaso. Tu be hwe obi o hye bibia se kama. Ohun na bibia bo na ne bibia sei. Abayo betumi aboa bema ni nya bebi se so nya misai na wadampo no. Adentia. So we apama edi woni mu a ubehu say we abai wa ho fe pa we de mbema wase opede wo bro be 10 na 20 but ogu ho ba ebeye din se ba ko no be kofi akoye ho ade sana brantiet we so wo bo degree upon degree university wa kokobi e ba no wo kasi bia wo na just first then na egu nanso na half protocol ne to ye wode. Okay, prophet obi be bisa say ene no ye ka say ye men adifo na adifo nso ye ne tua say bi wo mu nso a omonye enfiri nyame ana ne nnuma bi entwa yesa enti no ekwan be na onipa ana Ghana ni be hu say sofo ya me kɔ ne nkyɛn wo mfiri nyame na watimi atwe ne ho apɛsofo papa nkyɛn akɔ. Example like Paul by no ye nyame dwuma no Paul say wo hua Bible kakra ana wo ya research ko enima Paul no mpe Christopher assemble akompo obi anim good but also Paul say Damascus kwan so nyame bofo abona to fam ma nani efra nyame adarati so onko ne difo bi no onbon pai ma nani nti okọ difo say wa wo pe Christopher ekun den ni emu Paul say wa sakra echiri nya say Paul amba ntem ne be sin edikanfo ana meboa ye hu ni say Paul be yire ne hu no hu ye dwuma no okay Paul odu bebi na okanya me asem na say akonfo ogoro a okotenem no wom goro ono mo botwe goro owi ano no so de message owo na de ato abonti yen ya abresu me prophet Adona meti sa akonfo ye program na makotene no wo botwe na me bobi wo tonjo na me tu bia social media be kada ya fam onfi nyame it is a word onfi nyame bo mu fi nyame no efihi so prophet de dictate wo bi ofi nyame. The prophet Bible say wo munyuma ene bededi Paul no twedwan wonim Acts chapter 19 obi ambie wo sofo nkan ho na huda nema wa kire Paul o condemn Moses say Moses mbra nye dandan edwan na wo twa na Paul no kotwa bi ana wo say ade a wo kasa nya no na wo beye bi nti no nim say ye pat eye boa pa ye ti na Bible say no wo si na awurade nye no be kosoro ahimbe mu. Nti prophet nipa dodo na hu adifuduma ani sunsum sem ewo moja ye twafiri moa ho se enye ba Paul no twa bi nti e ask any me pesa me Old Testament because what do I say twam na Paul ye say read Acts chapter number 19 okay read from verse 1 going obecho amambre ni amande wo ba ye nya abresu yesi bibia onfi nyame eye bone eye bonsam ba obi ehu bonsam da nipa bia wo sumiem papa na bone su nti se yesi bonsam na ose yade de wo su e de se yade na wo su e de yade yi nti bonsam su ebi wo mu
nyamsunu ebi wo mu wo read the Bible nyame se me na me ku me na me menkwa wankasa bonsa me ni ho kwa so obeku nipa o ene na nipa bebre nim no read the Bible ni yesua ne yi bonsam se nyame ma ni tumi a oni kwan do you read Job chapter 1 verse 1 going osina nyame mbe ko na bonsam na yehwe ne ku no so ka ho bi na se bonsam ya se Christopher ne yem problem ye ndadwe ye bibia ye bonsam ana bonsam ya yakodu nyame a yen ye di nechi okodu nenim nyame so nim se bonsam no ha wo yemba bonsam na wasoleti amemba o ma memba nya hoto wa asasi so na wa bedu en ma den na say also pamo papa chini se dem chini to prison I say papa mahama o na papa mahama onam ya na dwendwe se o man be koye ya ise won nam Japan ne ade pay investors ne ade abebo o man ya e ka no nko ani obedi ankanya na papa ti say obi nam o man mu up to 22 rough of okunkum ne mba o the president better say ne man wu na bi obeche no president don't now sir o very active na wa man brai juma ananye sir nti ade na bonsam kodu nyame ni ma nyame bi sam bi Job story no bonsam anfa Job nwa asam anko nyame ni mo nyame na okọ bi sa ni se makuwa Job mu hia Bible ni se nyame anko bi sa na nka bonsam no nyame bi sa ni se wona o se me chinchin na de me abepia bonsam anka ka se Job nti na ma bepia Bible ne se nyame no bi sa ni se makuwa Job o se sa ko di sira we se me no se okay me de na shonsa ba ne kra de me mfa wonsenka nti nyame no ye de nyame ama no kwan ka Job bonsam ntumi mfa ne senka ne se ne Bible ne ka ti yenhua Bible yi onfi nyame se di je ama mofra bebre abode yankopon ama wodumi nia awofo ne bi won se won ma ne ya beifo won mo ye bonsam akola bi ho a ode odum na ode ba asasi so ohu ade na waka na abim ohu ade na waka na abim Ghana na Africa e be kesa akome fan sir ade ntina afa no guide no na mbi se maami ade na ya hu ni sen wode abofo bi ba me fia o wa se maami hwe nsuno bi na abeda ban no o se nsuno ban ni asema ko difo ne ka kire maami se oba ni nya beyi na oba fia na me se oba ni nya beyi be yo odum odi fi awoye mu baaye nti etwase obuwa no na ne dum nipa bebre wo odum baawfo ne dum mo fa ni ja nti echi me kire se abofo no hu bibia won bi se ade no hu ni sen e ka den kire no e kire ne son nye den na ma minister so guide ne ba no ma me ni di dwa bokapa obi odi dwa bokapa na me ka chense ayo sori a bibi ni on contact ne ba no bi san se obede na dwadie no odi ebe koso a na ebe tumpo bibi sa za me to ma me ni no ostas on ne ba ni din komo as ma me yesei na ma me aye ma me yesei na ma me no first no on nam Ghana ndo ko Togo ko fanya ma beton as papa anya adwuma ne koso abofra no wodom but African mentality ye beyi eye bosom eye ma me wota eye sei ni di wani padwum na ne nipa ne be ka to wadwum se wem kima edu dem me ye bisa wa me nka nchiro so obi ye oda nipa bebre e wa brabom yare ahodo edwumasem sikasem awaresem eye big challenge manipa nkrata se obi pekrata bi etukwan obi etukwan openkrata akọ de betena o man mu no se oyoki wa pema empem adentia yankopon bo na bodi twa ye ho hia ye edentina eden na brodi ye tiasi na haba ye manipa eden na brofri e wa hi na haba ye manipa eden na brofra abanyam ye manipa ade bia nyame bo ebie ni mbo ebeboa ne mba into no akoye generation akoye se difo ni kotu ni Paul kan ye dia difo ni mfinyame na Paul bai no okotu hwan me pese se obi kirem se Paul kotu Jeremiah se Jeremiah chapter 1 verse number 16 e kase Revelation Paul won a ye twa won se mo Bible from Genesis to Revelation uti Abraham kotu se Noah chapter 3 verse number 4 bi wom what to be Bible mo da
Okay, prophet. nti adenti na yɛn de no sɛ diifo no de nkɔmhyɛ ba na nkɔmhyɛ no ebe mu di a ɔmfinyam diifo se sɛ yɛn mpanyinfo yi a ɔbɔ de yɛn nkɔpɔnfo mu kranse mu konya brain crash yɛ a ɔman no obiara ato no obiara ɔnte ne ho ase wɔn sɛ diifo bi ka bɔ ɔbaako din sɛ ɔmo mehu na nipa na mehu ɛna biribi esi diifo no wanka da wotie ne interview na wanka da sɛ nipa no ibewu ɔsi na esi wɔn bɛhu me nti sɛ asɛm esi na sɛ video na ɔba abɔnten na nipa tugu ne so a asɛm ɔka no wanka ɔwɔ asɛm ɔsi ɔnka nkyerɛ minister of say na ɔmbɛhu me nti obi mbɛhu a ɔbɛtumi aba sɛ papa ɛgya adwuma da no mi mmebi pɛso gya mu kwan nti nka me de tu oni wada rom na ɔde wɔn ehyi mama nti sɛ BBC na yɛ de take diifo ne sɛ wakasa obi mbɛhu na nipa na akonya brain crash nti diifo ne mfi nyame a ɛna obi use familiar spirit na obi use marine spirit na wɔkeka no wuri a sɛ meba sɛ nege wɔn se sɛ abosom motia na diifo ne bi use no who's obi use motia ono na akwaji motia nana who's obi use bosom ono na kotu bosom nana is a time o say je kan kure kire yen ho Jesus Christ buying o say yen twa tight ma o say mon fa kaiser de enye den and then Yesu am condemn Bible say Yesu ko 40 days 40 nights dry fasting do we one on anything come first Bible say bon some man the shock ni ko gina people tin nti nka wa akoya 40 days 40 night fasting the whole Jesus Christ na bon some asa betam no na ko ja people tin say na ko to me soro me a the wi ase japade ni abema but ati say as a fasting we are powerful anamebo na Yesu akoya fasting 40 days 40 nights obehye na dwuma ase na bon some so abema no so akogina people so no dey enyama bi wo ajati a yem di kodu na ya yen to yammo ni yem pe ko etire abrabon ne abebo wo gina wo so ne mbo wo gina wo so obi abe claim say onu nkwa na oye prophet wo ye prophet wo don ma wo mu di wuchi eni onu na wo ye prophet okay prophet ye so for we gan sem o de betu dwa ya enye se na Ghana fo sopa no bebre sa bede ne ha Ghana fo ni se osofu woja wo nkom hyefa Dr. Omane Boama ho na wo akonya ni se platform na wo gina so de kan se papa ni mehu no na wo se nka wo ka problem no ka solution ka ho enti ye Ghana fo hwehwe ni se nka bifo no mo ka nkom hye na mo fa solution ka ho me pacho wa wo hwe mo TikTok wa hwe mo YouTube wa hwe mo Facebook wa hwe mo bibia ni die ni an obrasimu wa ben ye first lady Ghana first lady ma Melody na Mahama wa ben ye first lady ma Melody na Mahama me pamucho me ni makonya mefa so ya menya ma me na kasa so oba peni a oda online na no nia me bofu peni ada na di a kire me ma me ahobrasimu bofu peni se me fa ntu onim se bon humbodin se afibia so a bombody organize the party kakra but on invite injanka one won ayare form says ade okwan ho ene ekunafo maame to party kakra mawom say eye party keke na abetu amawom no ka kire om so nko todwo ni mu a won kai o man Ghana won paibu difo bia so a wo hwe me di the prophet Adonai from 4 months ya kaya fi be koni wi bombody now ne won soremba make sure say sa sure be bia one Ghana city no benya dia contribute a bombody ma di for man kwa wonjire munye na munye na mompe nyama kakra modern fan koye njankafo adoye ansa na afia koni wi ne mukoye wi a mfa ata adoye ne munjina so nsira no my Ghana
maame odi na wadawro ma afibie dua sa akwankyere we afibie dua ye mame every 1 year be a end at December be organize parties 4 years yen papa odidi oman ni na Nyankopon obebo obehwe wadoye ene waba atanya so na odi ewu oman mbobo yesu no huhu ne nukure already yesu no huhu ne nukure already John chapter 1 verse number 12 ase dudu eji Yesu dindi ni ma wontumi hye wo munye Nyankopon ba Yesu se okon nya yenjanka obeso nkonkon no ne abetena no ba betena yemo obi ya nyame ma otumi ama wodom ba ka se wodom be hore nti ye wontwetwede ne apelisi bi ani pesi anka ni pe hu kwan na nka bo se oh nyame kwan nti ye wo se me fa so na ma me ankasa me create me mu etumi ma information one where a PT2 where show power where activation of the soul and a spiritual healing body herbal tea unye bi no unye bia wo de beyeti warm water and a powder num e grobanum afibo se wo kra na sori se wo ko bebi na bibi besi a wo bevu dan se wo be kono okoto amani hu fi wo na ma wo kra na ye den ti e be ye den so be fra wo kra na jo atu ani ngwase ya rebi ato so ti nipa bi a wonam a wo kwa wo bebia no ye difo wo brabo no nya so be pe ban mo chiri kwan ti Bible so ye wu Jesus no Luke chapter 2 read verse number 20 to 25 o se ne ye kumimbro no mani dwankukuma no ye wu Yesu ye twedwan ye san kumimbro no ma ni so ka chem se holi apam dada na twema ntumi solo njan na hwe a onye bi no ma ayaresa be ba hye obo ade Nyankopon die linyam prophet ado na nton edu asayare ayaresa gina asayare ayaresa gina ahoma ade mienu 1 Corinthians chapter number 15 ahoma ade mienu 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 o hye ye wonam